Zdravo, ja sam Almis Salić. Kao osoba sa invaliditetom iz malog mjesta Kuge u blizini Srebrenike. Svaki moj dan je ispunjen izazovima o potrebi za većom samostalnošću. Jedan od ključnih elemenata koji mi treba je roho jastuk, ne samo za udobnost, već za očuvanje mog zdravlja. Radim kao grafički dizajner u organizaciji Reset u Tuzli, stvarajući vizualne materijale za klijente moje organizacije. Rad od kuće mi daje fleksibilnost, ali želim biti prisutan u uredu, sudjelovati u sastancima i biti aktivniji u društvenim aktivnostima. Roho jastuk bi mi omogućio duže vrijeme provedeno u kolicima, omogućujući mi da ostvarim svoje profesionalne i lične ciljeve. Vaša podrška bi mi pružila šansu da budem još produktivniji i aktivniji u životu moje zajednice. Pomozite mi da prevaziđem ove prepreke i živim životom punim mogućnosti.